Kita man namayat ni, nakakuha na ko. Naka-go live na ko. Sige, view ka. Kita. Inya tatati kwat ni na. Nagkurag ba? Nagdatos pa tarupak. Kauso ba? Oh. Ayan na, oo. Un sir. Ako sa'yo. Okay. Nakalambagan ni Badong, di ba? Un sir, one. Nga nagdakal tarupak. Nagdakal tarupak. Ada nag-like on. Si Kadyo nag-like. At ada mo duwa nga buya, ada 2,000. Hello, 2 million. 2 million. Yan, di ba? Mas malinaw pa. Mm-mm. Mas klarong titimot mo na. So, bye, sir. Hello. Si Kadatoy Angel, hello, sir. Adamo 3 million kon. Alam mo, sir, kung ka man ta, live na karudan. Sige, Gartan. Thank you. Thank you, sir. Sige. Okay. Live na ko. Hello, kada kayo aming kakabsat ken gagayem. Dagiti amin nga 5 million, 5 million. Sir, diyan mo na ibaban. Sige, baba ko na. One. Thank you, sir. Okay, 5 million in the house. Happy watching kada kayo aming kakabsat ken gagayem ni. Dapat lang okay. Kung kayo man. Kakabsat ken gagayem. Hello. Dapat ko makitan. Agure kayo dagiti 4 million in the house. Agi-share you man. Paki-share. Hello DJ Arnold Chef kunana. Hello to September 11, happy watching ni. Ape awam nagawan. Welcome. Hello takada kayo amin kakabsat ken gagayem. Agure kayo man aputam. Naman ko natin rupak napuno ti pekas. Kausabak ka na kayo. Oh, ayan. Okay yan, sir. Kung na ni DJ Arnel. Hello to Evelyn Talbo. Happy watching, Evelyn. Happy pukaw-pukaw ti kwa. Hello. 2 million in the house. Happy watching. Buti kayo man ang puta kwa. Happy nakapoy nga ta signal? Nabigsa. Hello, 2 million in the house. Happy watching. Hello, 2 million. Haka na kayo amin na po nga 2,000 2 million in the house. Thank you very much for watching. Gure kayo po ta aga-ayam tayo dito. Ingom gure kayo tatapala basi dati rupag. Kausap napigsa sir. Hello. Kada kayo amin nga upat. Kada kayo amin nga upat po nga buy-buya. Agyaman toy numutibiyang iti ayayat yung kakapsat agay-ayam tayo. Hanap pa lang ag-live digi page ta, ag-live naman dito yapo ta barbarang umadu pa iti what's hour ko dito WH nga kunada sapay ko maapo. Hello kada kayo amin kakapsat ken kagayem. Gure kay ikantay mo ati kuana. Ikantayo ti naganajin. Kantay mo't ati medyo pampagana na. Okay, 3 million in the house. Happy watching. Dahil titi para kada kayo amin. Okay, please. Dahil iti apo iti sagsagot ko kada kayo. 2 million. Happy watching. Para combatir con nuevos entrenadores y capturar poderosos Pokémon legendarios. Okay. Hello. Naimbangal daw yung aming kakapsat. Anusan nyo makita yung dati pekas. Ito yung namutibiyang. Pumuput daw na mo ito. Dadanto, Kensa.
Nga pumudaw dagiti nangisit babayan ti kamana ko iso nga siya dadya yan. Pimudaw mo kidi na nga nangisitin eh. Nyagas ti pekas kidi takikalding nga nabasa. Happy watching! Kaya po nga buy-buya. Agya mo na kiti para buy-buya ni DJ Chef Arnel ni September 11 Sherdan. Evelyn Talmo na pigsa sir. Kung namaya tanong okay. Okay, napigsa ka kapsat? Okay, happy watching. Hide all chats messages. All messages are visible. Kung ano. September 11, happy watching. Astigayam. September 11, happy watching. Dagdi 2 million in the house. Anong saan nyo kakapsat? Okay, no se sino dagiti agbuybuya dito no se sino apo dagiti agbuybuya dito nga duwa. Taalag tinagan nyo apo ta bulaan tayo tumadamdaman no ag live nak di Facebook page tayo. Alag tinagan nyo okay, ag-message kayo kakapsat taalag dagiti ginagan nyo ta bulaan tayo madamdama. No sino dagiti agbuybuya dito September 11 niya tinagnagan mo agpapaiso September 11. September 11. Happy watching. Alag lang nga po dagiti tinagan nyo dito September 11 tapos bulaan tayo DJ Facebook page madamdaman og live na. Tag di ko sakpay ko nakaangpo takpay laeng. Hello this sir. Shock data. Shock data sir. Sir September 11 sika? Okay, ni DJ Arnel Chef DJ Arnel. Chef DJ Arnel. Okay, agyaman na kapo iti pa all chats are visible. Agyaman na kapo iti pa nagbubuya yo amin. Ani Evelyn Talbo na pigsa ko na. Hello Evelyn Talbo, lalak na kiti agbubuya. Ta ibulak to ta dita Facebook page. Hello kada kiti P7. Message reconnect. Hello, 6 million in the house. Marvelin Pichay. Hello, Marvelin. Agigiyatag, buy-buyat at tapo. I-raffle ko di Facebook page madamdama. Hello to Risa Sebastian. Payo ginagan nyo tamalak niya. Papaisong anagan nyo kakabsat. Ni September 11, Jane Martin. Hello, Jane Martin. Kumusta din? September 11. Iba kayo nagpapasyung anakan nyo. Da kayo nga 6 billion in the house kakabsat. Hello to Eliani Domingo Nilani Datoy. Eliani si Nilani Domingo. Eliani Domingo. Hello Eliani. Okay, Eliani. Nalakon. Lani Domingo. Ay, papasunagan nyo ko. Alala ko ni kakabsat. Agyaman nagkini Eliani Domingo, happy watching. Apo, lani, baka mangabak ka manin ading dagito yapo iti agbuy-buya iti dahi nga gundaway. Ni Eliani Domingo, ni Lani Domingo, ni Jane Martin, kastamit kini Risa Sebastian, ni DJ Arnel Takmo, ni Marvelin Pichay, kastamit kini Evelyn Talbo. Sino tawan nagan na? Hide all chats message ko na nakakapsa. Okay. Evelyn Domingo, nakasanayan sir. Onse latta ko na. Pangabakin na ko na ni Evelyn Domingo. Evelyn Domingo dajay? Okay. Thank you very much. Evelyn ba? Eliani Domingo. Tamang kitaman. Hello. Kada kayo amin nga kakabsat ken kayem. Okay, 7 million in the house. Happy watching. Evelyn Talbo danagamon na di.
AMC Vlog, Alan Cortez. Okay, Alan Cortez, danagamon Alan. Alan Cortez. Agkuha na tuta DJ ko Facebook page tayo. AMC, sure done. Naka-public bossing. Okay, pangabakan na Cornelia ni Domingo. Okay, share. Hello, happy watching. Kalalpas pa nang ang kakapsat. Ay, ure kayo tag-istorya nakakapsat. Istorya dati, Evelyn Talbo, sapay ko matanda swerte, sir, kung Evelyn. Amano, talaga nga, maalam lata, Evelyn. Okay, sure, dan. Ag-invite kayo mo tan. Agad igagayim yun tao, may da maki sarampiting dito, yun. Agite kwam. Agite kagayim nyo kakabsat. Shout out kadagiti ana si sexy ng OFWs. Makaya na po tutungtong tayo. Ada istorya kakabsat. Amuyo hindi napalabas nga Domingo. Napalabas nga Domingo kakabsat napanaknag part time. Napananag part time iti nagaywan tilakay nga medyo paralatiko kuna ta paralatics. Yala yung pagkaroon kakabsat ken gagayem nga kas digayam ti maiwanan nga lakay giti ang kabaw ko 84 years old. Dadya po kakabsat ko dapintas nga experience sa tinumutibiyang DJ nga na amiris ko nga kas digayam ti biag ti lumakay kakabsat ken gagayam nga kasi nung lumakay kagayam ko talaga nga awan ti kay mo di mo talaga uurayon lang ti patayon.Ag-message kay Laptatar ala ko tirigan nagakakapsat ala pampanunuto ko na apo no syakto ka ti lumakay no kastoy ti mapaspasamak ti lubungon kasi kalakay mo kakapsat ala po 84 ang agang angos pa lang ti taon na ngam ayo pa lang tila kaya apo nga hanga na imo tano pakanak ti kendina pakanak mo isuna ay kana mo thank you kunak isinyas na nga mga lanak saan na mga nitikendi ko na kuna lakay. Hello Maribel Lezardo, thumbs up ko na niya. Kunana ko idi tilab ubra kakabsat agiyawat takti masapol na. No kunana ta ikanak ti galyeta kunana na agi biskwit dito ikakiso na ti biskwit. Painumanak no kunana painumak. Numakay isbunak no kunana gilakay ako. Facebook kakabsat, Facebook isuna. Facebook isuna tay lakay. Siyempre Facebook alam tay pag Facebookan tay botelya ibikas mo. Naman ko kibabain ay senior ko siya kate basta no inday dito baka mo mangi-shooton kaslate agi-shoot. Naanos nga lakay iso nga agyam-yaman naktara ada experience akte kas jay. Makatakinak no na nakaapo pangpangasi maputahan ko mga may toka day gipato itatakina ko no. Hello! Ag-message kayo. Ang kumamay to ka kanya kapo dito takina ta daming kasinublat ko nga kadwak nga ada kasinublat ko nga kadwak nga gaywan ko ag karkararag ko apo ang kumay to ka apo dito patatakina siyempre patakik ibagkabagkatan mga jay ilakong mo di jay nasa nagdagsan isuna baka matulid kami di problema. Tapos pagsiyatan na damo Pilipina kadwa di jay sa timang lalay kanya nga mangipatugaw, mangipandijay kas jay na napintas ay so agyaman akanda nga Pilipina. Thank you Pilipina manang Hasmin. Iso nga nariga gayam apo ti biag tilo mo kayon. Diyan pagkarok pa kas jay. Tapos ano mga tidulse kanna mo. Hello to Catherine Cantor. Hello Catherine. Catherine adanagam mo. Ay bolak to tadag ito ay bolak ko sa nga dagiti sa nga pulong nga buybuya. Agiti sa nga pulong nga buybuya 11 kakabsat ken kayo mi panyo tanagan nyo ag present kayo. Type your name. Type your name, your address and name of your girlfriend and boyfriend. 11 thumbs up kay host kakabsat ken kayo. Amo yung tinagbilibak ka na dila kaya po.
Idi rimuar, dala minsan nga rimuar isuna, binantayak siya kag tinangit duron. Idi mga handamangan, pituda, imbati da kijirwar, tinamayan da kanya ko, tinamayan ako, ini kanak ti 20 euro, malaka 15 gatang mukha ng mukha na. Iso nga, oray signature 5 bossing. Oh, signature Alan. Signature Alan niya, signature Alan. Okay, 12. 12. Masapol nga agkuha kay mutan thumbs up ko host. Signature kano. Signature kayo kano. Para na Alan. Ko dahil tibampay lang apo ti kwata abogado nga lakay kakabsat ko ngayon ng talagang lumakayin. Siyempre ti biyag tinumakay. Hello to Gina Bailon. Happy watching Gina Bailon. Hello to Gina Bailon. Alak na ginagnagan nyo Ay, agijawan nagan na kitaan nyo no. Agijawan nagan nyo sayang di pa nagbuyaya po dito. Gina Bailon. Hello to Marjorie Leste. Hello Marjorie. Happy watching Marjorie. Ibulak to tapo di jay Facebook page dali toy. Busy pa lang ati anak ko computer. Buludok to tayo computer na. Agay ayam tayo tumadamdama dito. Hello Marjorie. Marjorie Mabun. Hello to Mila Aquino. Ni Manang Mila Miranda natoy. Agpo kay mut akakapsat ipanyo panaltak yung Hello to Gina Bailon. Hello Gina Bailon. Ay Gina Bailon, manang ka no ading ka. Hello 13 13 million in the house. Siyam apo tinagkas jayan. Kwayo mut Hello to May Besamot. Hello May, adanaga mo May Besamot. Ajigayam apo iti lumakay. Ngam ang pakadanagak ini, siyempre yakpay napatpatasan ako Facebook alan. Makitam dagitay siyempre lalaki kasi dito gamin no lalaki tayo wanam lalaki mo lamang aywan kaya yung agbababae ka aywanan nyo ti babae lalaki apaw kasi no napigsapay di aywanan nyo lalaki ta nga jay anji alam mo da jay ala na dananji yes kuna ni Mila Aquino. Hello manang Mila Miranda Aquino. 13 online. Hello to Evelyn Talbo, 10 thumbs up. Thank you. Hello, Cousin May, kanon. Nakita ka ni May. Sexy pa lang. Wala din nyo kiti, danagan nyo dito yan. Dito danagan nakakabsat kin kayam ni Marjorie Leste. Mabun. Ni Alan Cortez. Ni Maribel Lizardo, danagan na. Ni May Besamot. Ni kastamet kin ni buti kayo man na po pasagid ni Jane Martin ada agyaman nagmet kin ni Marbelin Pichay agyaman nagmet kin ni Evelyn Talbo adan ni Catherine Cantor agyaman nagmet kin ni Lani Domingo present kunayon ko ni Risa Sebastian ni admin ken ni Apo Gina Bailon ken ni DJ Arnel Kep kita man 2 4 6 8 10 kurang may isa sinuhan ko na ipangkakapsat 13 kayo buy-buya sayang ibagayo. Hello to Ador Suyat Adorski ni Ador Suyat ken Adorski datoy Adorski. Hello Adorski 14. Ador Suyat Shakpay ni okay, naala ko na Adorski. Babara mga bakla Adorski Hello May Besamot. Okay kakabsat naala ko dagiti nagnagan nyo. Agyaman na kadagiti amin na po nga buy-buya nga 17 million in the house. Agpalista kayo ni datin no simrag kayo, don't forget to please rotate. Nya rotate sa una dati mo. Dati kakabsat, rotate kung kuna na mo to. Okay, sayang agpa-present kayo. Sino din naka-present?
Ador suyat siyak ninong ko na dagiti agbuy-buya kakabsat ipanyo dinagan nyo. Kasi kasano nga lodan tayo to apo no madamdamag iti mga babak mo dyan ang kuya mo dagiti nagdagan nyo. Kita man. Kay Marjorie Leste may besamot ni Dian Castillo. Dian, ni Frederick Atoy. Hello Dian Castillo. Dian Castillo, ibabam di balay mo. Okay, Dian Castillo, hello. Kada kayo apo dito, Los Mawelos. Dagiti dabalay na po didinikit kay dito, dikit-dikit, tulong-tulong para sa pagsulong ng Cagayan 2020. Okay, sino pa kakabsat ken Cagayan ti adda ditoy? Dian Castillo, pasok present Kuya Bise. Adan. 15 million in the house. Ipakibaba ang mga bahay ninyo dito. Kung kayo tayo kantay man. John Jane Vidad. Joy Jane Vidad. Joy Jane Vidad. Ni Maribel dato, may isa. Hello to Lorna Domingo. Lorna, kumusta ka Lorna? Madamati Equa Lorna. Nalpas ti siksikan Lorna. Hello Lorna, lumulumog ka lata Lorna. Lumulumog ka lata ti baba ng uti lulumog. Kada kaya amin na po nga buy-buya iti tayo nga kanito. Hello to Georgian Lidad. Present Lorna Domingo. Dance, thumbs up. Okay, thank you. Kada biti 13 million in the house. I-share human. I-share human kakabsat ta. Ag-live na madam dawa di Facebook. Facebook page tayo. Agdigos na lang. Agdigos na lang basit. Kanagpudot. Nagpudot apo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Oras tayo ket alas 3:30. Thank you very much for watching. Kada kayo amin anyaman nga lubong, ayaman na lugar iti abroad iti ayan nyo kakabsat na imbag nga rabiyo amin, na imbag nga aldaw rabi ken aldaw malom. Nya po ti masida kakabsat ken gagayem. Dagiti OFW apo nga marimampay lang kusi-kusi dita kusina. Ag-live na kapod di live Facebook page madamdama. Agdigo sa alipas lang dahil ti live stream mo TV ang dito, LS ko dito tasapay ko maabot ang buya kaya. Hello to Ador Suyat. Hello to Dian Castillo. Present Kuya Bise ko na. Okay, mang nayong kayo pa nayunan nyo pa kakabsat kan gagayem. May besamot, Ador Suyat, ni Maribel Eslabon Lizardo, ni Alan Cortez, ni Catherine, na gyaman nagmet kini Risa Sebastian. Dagiti apo iti naalak nga nagnagan agiti qualified nga makiay ayam madamdama. Ni Lorna Domingo. Medyo lumamis dito'y katarser. Ito ko nagpudot pa ilaan ka Decemberan. Gina Bailon, ni Dean Castillo, danagan, Dian. Agyaman nagmet kin ni DJ Chef Arnel, tayo nang isuro kanya kapot aglad dito YouTube ko. Ni Joy Jane Vidad, adanagan na. Ni Maribel Lizardo, next. Adamet nagan ni Catherine Escalona Cantor. Adamet nagan ni May Besamot. Adamet nagan ni anak ko kanto kasar ni Apo Adorski Suyat. Hello kada kayo amin dita Pangasinan. Hello to Jane Martin. Hello Jane Martin. Ito Eliani Domingo, adanaga mo. Kini Alan Cortez, AMC Vlog. Adamet naga mo Alan. Ni api Eliani Domingo dua. Eliani Domingo api dua naga mo Eliani. Evelyn Domingo, Eliani Domingo, dua dagayam kabsat. Hello to Marjorie Mabun. Agyaman na ba kini Marvelyn Pichay. Ken ni Risa Sebastian. Sino awan nagan na dito? Ag-present kayo. Paki-idikit man ni pakidikit yung bahay ni Dian Castillo kakabsat ken gagayem. Dikit-dikit, tulong-tulong sa pagsulong sa Cagayan na 2000.
Mga bakno ko ano, ado tinagan ko dita ko na na eh. Ador suyat, pakidikit. Ador suyat, pakidikit, kakabsat ken gagayem. Amin nga dabalay na ditoy, mabali nyo pong ibagsak-bagsak ditoy. Bastahan kailangan ipanapot tinam numbers ta iparit ni Lolo. Yaman na kadagiti 14 million in the house. 14 million. Kakabsat ken gagayem, naragsakal daw yung amin na po. Ag-live nak madam na may Facebook page kakabsat ken gagayem. Kay nga babayin nga mangi mangipabisita ka dagiti balbalayo apo. Sigurado nga napipindas mo dagiti balbalayo nya nagnagyan dagiti balbalayo ya. Ore ano nagsagad kayo mo lang kakabsat. Ang asla kanya nga nagsagat at bigat. Okay kakabsat ken gagayem. Dati apo iti para kata kayo. Hello to Saida RH. Tama da. Hello, Saida RH. Saida RH, naga mo ading itigpaypay. So, Saida RH. RH. Ading, nya naga mo agpaypay. So, kita man no, nya tinaga mo dito eh. Tay kang kaapi, diya may kay add moderator. Okay, add moderator. Takabsat ken gagayem. Hello, adagayam live mo. Kuna ni Manang Angelina Cortez. Saida RH niya naga mo paypay. So, kasi susurat ko. Hello to Manang Angelina Cortez. Angelina, Manang mag-live nak madamdama di jay kwan. Di jay Facebook page. Ag-live na lang dito basit. Hindi ko maintindihan, sir. Tagalog lang. Kung nila Saida RH. Saida RH, thank you very much for dropping by in my LS. Yung pangalan mo, Saida. Yan ba ang talagang tunay mo? Tapos mamaya dyan sa live streaming ko sa Facebook page, magla-live ako doon. Mga pangalan dito irarapper natin sa live ko mamaya. Para sa Prilo, 13 million in the house. Please support the our host. 13 million. Pakibagsak yung mga bahay nyo dito. Yung hindi ko pa nabigyan ng jacket, pa-jacket. Hey, madama nakbubuya ken Alan na kunak no awan live mo dito, sir. Api naka-live na Alan? Okay, Manang, thank you very much for watching. Manang Angelina Cortez. Ag-live na madamdama. Agpuanak lang dito. Hello, Joy Ginbidad. Hindi ko maintindihan sa Saida R8. Happy watching. Okay, 12 million in the house. Pa-support kay host. Mga bahay nyo, baki nilagay yung mga bahay nyo dito at i-inspect natin. Inspection ng mga bahay ninyo. Thank you very much for watching. Abangan nyo ako sa Facebook page. Mamaya maliligo lang po ako. Tapos aga-ayam tayo. Facebook page. When naka-live sir ngem imbaga ni padak nga tawataw ni Esra so nga imay na. Abay awan Esra dito Esra. Pukawayo na Esra ko naling ngagpuka-pukaw. Thank you very much. Kada kayo amin kakabsat. Tawataw girls, si Siwit. Hello to Raisin Biernes. Raisin Biernes. Please share and share this. LS. 11 million in the house. Thank you very much. Sa Mumbai kayo, nalpasik ka man ng Angelina? Apo, kalalpas mi nga nangan ngam na nagpaisuro na kini DJ Arnel takmo ko insuro na mo ti pa nag-live ko dito. Thank you DJ Arnel, medyo nakasitigan ka pa. Hello Marjorie Leste, happy watching. Han kayo makastek white team sir. Pinanawak DJ, ayan ni Ala. Okay. 16 million milyones kakabsat ken kayem. When kalkalbas unay sikka sir, ang bagpay manang okay, Sabado nubiga manin na po. Mabilang nga po iti 20, iti November nga talaga nga Pasko na po. 30 days more to go before Christmas.
Merry Christmas kada kayo amin kakabsat kenda. Adi kayam no sino man kasi into no 24 kakabsat iso ti 1 year anniversary da iti Facebook page tayo nga liwliwa ken rayaw ka agkamkambasak apo no sino ti mayat nga adala tamet pagsikaan ko na man Angelina Cortez Domingo ka lang manang ada kakabsat iso ti panaka 1 year na into no November 24 Martes Dayay iso nga live nak to kakabsat iso nga aga kampanya kami apo dagiti mabalin nga mangtid iti preload sponsor mi iti preload ta live nak apo iti Domingo ag live ni DJ Dungo iti Lunes ag live nak to iti Martes tayo Martes apo iso ti panakamay sa taon iti Facebook page ti liwliwag ken rayaw iso nga ag live nak to apo ko DJ to apo ta kung computer ka po ka adu dagiti mayat nga ag sponsor iti preload iso nga dagiti mayat nga mga back apo dagiti agur oray iti igado into no Martes kakabsat Lunes mangragay no Domingo Lunes Martes agsagan na kayon apo ta agbuya kayto makiayam kayto ta ag prepare na kapo iti mga 30 questions uno to 50 questions padikir padukot kanaw ko na ni kanyo mangtag nagtulod pressure ko na ni manang Angelina Cortez umanang inyan nakasurat ko kini alanan tani alan ti na in charge iti sponsor iti preload talod amin ti abakan yun to apo dagiti agbuya into no Martes Domingo Lunes Martes agid kami apo iti preload iso nga kas panagyaman mi iti may sa taon iti Facebook page ti liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano agyaman na kadagiti amin nga admins nang ro nagiti ag sponsor apo tano awang kayo apo awan apo daytoy ang Facebook page nga pagdilin namagan pagraragsakan tayo apo agyam-yaman na kagya kas may nga creator ti daytoy nga Facebook page aduti utang ko kini manang Angelina Cortez dagiti apo sponsor agi sponsor mi tatay ko ni sponsor ti anniversary na po kani Catherine ni Escalona Cantor ni Maribel Eslabon Lizardo ni Josephine Naragasa Ribultan ni manang Angelina Cortez kastamat kini Juan Albesa ni Jemarie Locson ken ni Moy Kaya dagiti apo iti nakasagana nga kwa barbarang manayunan pay tapno ado apo iti ag sponsor into no Domingo Lunes ken Martes alaglagi pinyo apo highlights na into no Martes takita apo no mano dagiti sponsor iyad adu mot apo iti abakan nyo kakabsat ken gagayem agay ayam tayo di ito ti mapnot kayo apo ti question and answer portion siyempre kas panagyaman ko kada kayo amin apo tano awang kayo gamin na po nga nagbuy-buya ng support iti daytoy Facebook page nga liwliwag ken rayaw awan apo iti ragragsak na thank you very much kadagiti amin nga buy-buya nga 16 million 16 million in the house thank you kadagiti na tamsak po na nga 17 million hello to Rhea Taguba Rhea Taguba nakakwakan ad moderator Rhea Taguba padikit Rhea Taguba may bahay ka Rhea hello to okay thank you very much 16 million the house don't forget to support the host kakabsat okay Rhea Taguba iso kading jayanti ko DJ kasi dagiti agbuy-buya na tapo i-raffle ko madamdama DJ Facebook page. Hello to Eliani Domingo, agiyawan pay jacket na, tamalamin kayo. Ibagayo no, inya ti masapol yu ta ikanta yu ti jacket. Kakabsat? Dagito iti mabunot madamdama. Rhea Taguba. Evelyn Talbo, Maribel Lizardo, Marjorie Leste, ni Angelina Cortez, ni Eliani Domingo, ni May Besamot, agyaman nagmet kin ni Ador Suyat, ni DJ Arnel Takmo, kastamet kin ni Catherine Cantor, ni Alan Cortez, ni Dian Castillo, ni si kapatid Saida RH, Happy Watching, ni Apo Gina Bailon,
Kasama kin na po Lorna Domingo, ni Jane Martin, ni Joy Jane Vidad, ada ni Evelyn Talbotatayen, agyaman nagbat kin ni Risa Sebastian, ken ni Marbelin Pichay. Dagito ya po iti mabunot madamdama, ijay iti live, i-live ko iti Facebook page. Madamdama po, di ko sa alang ko nagang pagtakpay lang, nagpudot ito. Napudot, apaw, dito yung Spain. Kung mamakam na tulata, balpas ti trabaho ko ng Martes, sir. Ang mamalian mga amin trabaho. Okay, manang, thank you very much. Evelyn Talbo, ada jacket mo, Evelyn. Kung ka man, Evelyn, kita ang ada jacket mo. Evelyn Talbo, hello, happy watching. Apa ya, wag makasta. Evelyn, hello Evelyn, happy watching Evelyn. Awan sa pa jacket mo? Evelyn Talbo, happy watching Evelyn. Oh, awan pa jacket mo gayam Evelyn. Thank you very much. Kadag di 15 million in the house. Kadag di awan ti jacket ni bagayo manong malamin na kay kanaman ti jacket ko na yo tay kajay jacket ang ay. Ami nga nagbuya, don't forget to say present. Ador suyat, padikit manong, konada. Awan jacket ko sir, adan, Evelyn, inikang kan. Malamin kan kay. Apo dita, ayan yung kasano apo ti kwayo. Kasano iti sitwasyon na pudot pala nalamingis, uno niya dita, na puno yelo, uno niya. Kanyak nete, ni hello everyone, kuno di Arnel Chef. Kanak met jacket adan, Rhea, the jacket mom. The jacket mo na din. Jacket ni Marjorie Mabun. 19 million the house. 19. Hello DJ Arnel Takmo. Happy watching. Kalpasan na ka po nga makakwa. Buyan tayo mo ni DJ Arnel Takmo. Uy pa mga siyo kakabsat no. Buyan nyo iti YouTube channel ni Princess Joy Tablak. Ni DJ Arnel Takmo. Tadaga din nakamonetize na ito yan. Masapul apo nga hanyo nga i-escape datay advertisement data dagi iti pangalaan da iti revenue nga mapan kanya da kakapsat. Batabat ti mo lang apo ti ganansya nga mapay hanga masapul ti dakkel-dakkel kano talaga di basit nga tulong ngayon uno umado apo ko agyam-yaman kami kakapsat. Tulog ti tinulong kyo ngagpaado apo iti WH kasjay agpaado ti agpado na dagiti followers. Iso nga inanos lang kakabsat nga talaga. Okay, 15 million in the house. Masapul ko mati kakinap ka kuno ni Rhea Taguba. Hanggang makikinap ka pa ading tinangdod Masapul ko makikinap ka kayo apo dagiti medyo paamutan Ay medyo nga nabanglumutan Baka makakap-kap kayo ti agalaso na dita, delikado. Makakap-kap kayo ti agalaso na, atay mo nabangbang lumutan Kaya makikinkin na pa, kap-kap apo ti dangli na. Mo tayo apo dagiti na anglit. Hello, kadagiti 15 million in the house. 15 million, happy watching, 15 milyones. Ano sa niya po, ito nanumong live to niyo mo tibiyang, barang madupay apo ti WH to niyo mo tibiyang, alak ano, dagay giti, dagiti ampay nga anak pa nga nakasubscribe, o namanin. Amin nga, balay na po nga hanak pa nga nakasubscribe, agpos kayo itagdak di jay wall ko dito, wall hanga di jay page at hang kayo makasubscribe page, i-post yun di jay itagdak, ipa-subscribe tayo mga. Yan. Padikit ko na ni Dian Castillo. Idikit yun man ni Dian Castillo kakabsat. Ni Dian Castillo, padikit man. Thanks ko na. Mano W is month, bise ka, paw. Damot ka na nasuro ka kumurang. I-message kanto, Adupay nga sakripisyo kakabsat. Anak pa'y nakagudwa kung datay limit nga masapol nga o nga danunon tayo kakabsat. Ang pa'y nakagudwa.
Kuna ni DJ Arnel tatay nga masapon nga kamakamu ko into kano sumarunong nga taon. Back to zero ba imbes lang nga agbalin nga ajay minimum na ko, ajay maximum na ko. Nayunan na kano apo ti 10 million WH. Gasam data, kano 10 million nan. Awa na, naulaw dataong. Happy watching kada kayo amin. Di si 15 million in the house. Happy watching. Hello to September 11. Awan pa jacket na ni September 11. September 11, may jacket ka na. Ni Georgian Vidad, awan sapay. Georgian Vidad, the jacket mon. Kaya jacket na ibagayo At pa-thumbs up na rin po. Thumbs up ka no kakapsat. Itag na ka Dian Castillo, Jay Wolco, Tay Pata. Evelyn Talo, thank you very much sa mga pa-hard heart. Anong sandak lang po, talipas ko lang may isang oras dito May isang oras, dapat na batbating 19 million tapno maalak ti may isang oras. Yaman na kadag di 16 million in the house. Sindayo kakapsat. Amo yun nagaramit kami apo iti bugoong. Nagaramit kami kinimami iti bugoong, madamdama loktak to man tay bugoong ko kakapsat. I-video to man tay iparayad ko. Amo yun ti binugoong ko datay inya ti agalunggong dita Pilipinas. Apo na siguro na banglo dajay. Nagimas nga siguro aji nga pagbugong ti mangga kun nya pagigi nalsam ditoy. Mangga plus makapatilmon. Agidi simrag dito ya po. Don't forget to say present. Kamatem BCAWS mo i-play ko to mga videos mo tapno manayon. Laman diyan tay no manayunan inayon ko i-play tumot dagita kukwam dagita videos mo. Ang titinulong tayo man, tulungan daman na po ta, barbarang makamat ko dajay bagbagada nga 4 million nga malpas. Sayang gamin kasi ag back to zero na, apo sayang apo ka kasi namat nga makiararaw ka dagiti amin nga OFWs nga i-play yuman lang apo, ta barbarang maalak datay kwa na. Mamone, ang kunada, alak no, dantumot gunggo na, kas lagi Facebook page, nga nakamonetize abot yung Facebook page ko. Barbarang no ati first week 18 November kung mangtid manin adamo na ormumin ang 123 euros. Kusa sir, kuna ni Kusa. Hello September 11, Kusa sir. Kusa. Agbuya kay basit. Buyaan niyo basit kakabsat. Ang kay imot. Awanan ti among amang tulong kanyak no hanga Ilocano kiti Ilocano. Castillo dam na ko na. Hanga kwa. Ala nga tuluan na kagiti English. Muna kaya giti English. Yala patchin. Ilocano sigurado. Ngam daddo magamit Ilocano na kuripot da sa sakitin tinatom dabot ag buya-buya. Kas jay kada mang palo kada kayo. Gidad duma kang kumoy bagbaga po nga gidad duma ko agkas jeda. Okay. 14 million in the house. Anong sandak apo ta dapat na batbati nga 16 minutos. 16 million. Hello to thanks pa. Okay, nakidikit ni Ador Puyat ken ni Dian Castillo. Pasukli yan. Sukli apo. Sino pwede si matag dito nga nagan na one jacket na kakabsa tapi watching. Apay Frederick awanti katabakom. Hello to uray lang matmat nagtoy ati Ropak Pacific. So pay uray siya manang ano kwa bubuya mo siyempre i-play to nga i-play tano barbarang umado nariga mo kakapsat aji may isa nga aji 10 million ti may isa nga Domingo nagrigat ay 100 million ti talungal daw hangkong maalagay. Agyaman na kiniraisen Biyernes tayo so apo iti agi-play kada iti videos ko kanda kayo amin na po agi-play i-play yung lataw kaya nyo buy-buyaan.
Nakabakasyon kuya, busy ko na. Ang bagpay. Siya nakabakasyon na 8 bulan nun. Crisis pa'y taon. Ang bagta nakabakasyon ka. Kada kayo amin na po, nga buy-buya. 13 million in the house. Kumusta po nagdibalbalayo? Kada kiti 13 million, happy watching. Oh, sino pa itang kunay ko dito? Ang ko pa'y naikwa, ang kunay include. Kita damit dua barong trabaho, sir. Jay barong. Hanim manang nagikan nangalada doktoron. Ajay paki nagtrabakwak. Nagalada doktoron ta nalakay baka lalo agasog-asog nga. Kung kunanon ko kasi ajay mata na nga isa ikas din nga mula-mulagatan na ka medyo kwa iso nga baka mabuto. Ayam ko na kuman ang kasi din na mata kasi kasalapan na kasi na anos mo kidya kaslatay no insano ko na mata na mula-mulagat kaslatay ang pabugsot ka mabuto nga. Agyaman ak mo tabuta napadasak tinagaywan tikas gingalakay. At least kasi kadira yung matanan ng pako sana ayaban na ano sumakiding insalo ko natin matanan sa ajay nga ajay kaslang pabugsok sa ko mga matay mabuto nga nangalat ka no ti private doctor na niso nga hana na panon atay mo agyaman na mo ata damo yung tidabasit nga agas ti bamban no kakabsat. At least na naranasak abo tinagaywan tilakay. So aser ko may manang Angelina Cortez. Napadasa mo abo tinagaywan tilakay kasto nakto abo nulo kay kung kunapon. Siyempre dajay nga nakatugaw lang ayaban na ka. Mangtit ka man ti ganom. Painumom nagbalin na napadasa mo ati nagbalin nga narse. Tilimal daw. Aguya ako damdama live mo sir tadda ubrami. Okay Rhea taguba madamdama aguya kay to. Napadasa mo nagbalingan na kasi kasgayan din natin painom mo. Okay, nalaing pa yung apag siyatan na adyo ko naglaing nga minum ti agas na ang nauyong. Okay, dati ti agas mo alaunan masapol nagtumar ka alam na di man na ajay kasgayan na di man na tapos ikasgayan ako ag tumarap tayo sa isuna. Kun siyempre masapol nga ganam di baso tano hamoy ganan apo ag bigos ti ba ikaw dito mabasa dajay ati bado na no ka iso nga agyaman na experience ko mat kakabsat tinagbalingan na kasi that's it. Okay anong sanda ka po dapat 12 million sakbay nga maalak ti may isang oras. Thank you very much kada kayo amin kakabsat nga 14 million in the house. Okay, dahil di man na po iti kada kayo amin na po, happy watching. Anong sandapin lang po, kay pala po ang panaw. Kalpasan dahil di po, agpuanak pa ang di sakto pa. Uray ati kabalay ko nga ikit ko, kasta ubran ng yung dakkel sweldo na. Uwang garo dakkel sweldo na manang, maya dakkel sweldo na kakasgeta talaga nga full support, tugtugawa mo isuna dyan, babayo mo isuna. Agoy-buya. Adi lang kwa kanya na adi lakay ko. Anakagapa, antiojos, 84 years old. Ngam nalaing agbasa. Agbasa pa lang ti Diario News. 3,000 binulan na sir libre pa kwarto na. 3,000 niya man nga 3,000 na euro. Apo, dakol 3,000? Kita binulan na sir, libre pa kwarto na. Napintas, tagaywan di kasi nga medyo lang kwag. Alam mo, mapumano, pintasan. Mayat, yung talaga nga obligasyon. Aglalo no, ipasyar mo, ilugan-lugan mo, bagka-bagkatom. Talaga kasi manang, kasi gayam ti agaywan. Yung medyo, kung siyempre, dalos-dalusam. Anus lang nga talaga. Hello, Georgie, imbidad. Maribel nga sinda. Maribel. Gyaman na kada kayo. Amin na po nga 14 million in the house. Malam na live na ka po di Facebook page. Gusto pag ininaan yun to da kayo po nga ako.
Sa Biyernes tata po, Friday sickness. Dagay Friday sickness. Ang isumrat dito, i-present kayo. Sir, may kami nakikabalay kanya na tatlo, libre kami, bayadan ni kwarto. Sino man ang adya gayaywan, kasjay, nakikabalay kayo kanya na. Maya, tano, iso pa yata pagbayad yung kwarto yun. Ano sa lang, kakabsat. Ngumanang mayat. Oh, at least matulungan nyo pa ay okay lang. Libre balay na. Tapos 3,000 sweldo na. Ilocano data. Ay, Ilocano data. Ikit mo bagang. Tawataw team, present kayo na da pangirgado ni sir. Ito na ni Marjorie. Hello Marjorie. Present ni nga ni Malpasan ni. Adda pa yung nabatbati ako nga. Nabatbati nga 9 million. Sakbay nga malpas ko timay isang oras. So nga, gure ka, present kayo, pagpakadanak to. 14 million, kuha mo na po. Well, sir, Ilocano, taga Ilocos, ato, ikit me. Wala, nagpintas na. Swerte naman na. Swerte na. Mayat ikit yung magayam. Magasam ta 3,000, ako pa sweldo nga 3,000 din may sa bulan. 3,000, bagam lata nga 57 may isang euro. 57,000. 57 million times 3,000. Oh, pero, adunay. Milyonarya iso na di Pilipinas. Okay, kada kayo amin, kakabsat. O, isinoawan na na dito, dublik. Lagi to. One doctor sweldo na, sir. Hello to J. Vidad, to Jane Martin, ni Risa Sebastian, ni Lorna Domingo, ni Gina Bailon, ni Saida RH, ni Evelyn Talbo, ni Rhea Taguba. Hello to Mami Orita. Hello Mami. Hello to Maribeles Labor Lizardo. Mami, ni Mami Gain pangudinagan na, May Orita. O, pumasok si Mami. Mami, nag-thumbs up ka mo, Mami. Ni Marbelin Pichay, ni Dian Castillo, ni Alan Cortez, ni Catherine Cantor, ni DJ Jeff Arnel, ni Ador Suyat, ni May Besamot, ni Eliani Domingo, ni Manang Angelina Cortez, ken ni Marjorie Mabun. Okay, dagito ya po iti mabunot madamdama. Hello, adin may mandataw agdadala po sen. Padala po sen. Uman nakaidbay so naman. Kalapas mi nga nangan. Yung kaputa, ayam ni dyan ko dati computer. So nga nagpaisuro na kinigigi Arnel. Tiaglad dito ito'y cellphone ko. So nga maya. Okay, ano santak pa lang nga po. Adapay na batbati nga 7 million nga minutos. Sakbay nga agpakada to ni Motivia. Hello, ate ko, nana. Okay, 14 million. Happy watching kada kayo amin, kakabsat, ken gagayem. Dahil po iti, kung ganun agsala tayo man. The moon. Sala kayo lata po. Oh, agiyawan naga na dito, aguni kayo na isa kayo to. Danagan man nagbuya na kinjay, kawan nagan ko, kung kunayo sa biraw ko yung tinagan nyo madamdama kanya, kawana, naulaw. Yan. Napintas mo kayo mapag-live ang tekastini. Ada na ka po, nag-live na ka po dito yung cellphone ko. So nga medyo napintas basit. Sala kayo, sala. 6 million lang ang tinabatbati ko alas tayo sakbay at pakada tayo ng motibyang. Anong santak pa lang nga po? 6 million. 6 minutos. Salaya po. Ag-live nak madamdamag. Di ko sa alang ag-live nak kay Facebook page kakabsat ko. Anak nag-live di kalman. Kung garaw kakabsat no ang nawan nag-live di yang garaw. Kung makatawunan to no 24, November 24. Martes dajay. So magbuya kay to apo. Agay ayam tayo to. I-prepare ko apo ti para Martes ko.
Esra, natawa-tawin han ka no makaslek dito ni Adi ni YT. Dagiti water girls, sisi with girls, apo. Maribel, dak bala din Maribel. Joy Gendidad. Kung ano ati audio tayo apo, napigsa ati soundtrack. Ati background na. Ada kayo amin nga 13 million. Thank you very much. Babarang manayunan. Yes, bossing. Napintas sir, napigsa ko na ni Manang Angelina Cortez. Kung agad ni Sir ni DJ Arnel, napintas ka nung pagliban na po ti cellphone. Napintas ka nung ti pagliban ti cellphone ta, napintas nga kay gamit-gamit ka ti computer, kung kunanay sung apay sumot. Alan, baka Alan, mabalin kayo mag-live iti cellphone nyo kakapsak. Ano di yung mga padak tatay, mabalin kayo nga soruan. Ano, live kayo mo titi YouTube. Ag-live tayo amin nun. Ag-live tayo amin nun tao ray dududwa tal-talote, buya at least agaraw-garaw da kita YT. 14 million in the house. Sino ay simrat nga simrat nga wanagan na di. When sir, nagpintas pang live TCP ko. Manang patasan mo tag live TCP. Live TCP, iti YT lang. Mayat. Awan nung na iti, baka magkatam, live na ti YouTube, live na ti Facebook. Masapol ko ti computer, masapol ko tayo video okay. Karaoke ko nakide. Nakadungay kay ganam. Mamayat sir, September 11, happy watching. Anong sa inyo po, italo pa yung minuto sakbay nga agpakadatoy ng mutibiyang. Tagi na basit nagdigo sa aputa ag-live na kuno lang. Kaya pala po ang panaw lipas yun. Tayo supaya di may tulog yung WH na. Agarami daman na po ti dumawa taman nagdi pasamak tibiyag nga mabalin tayo nga ibasa kas lagi pampamayan ni DJ Arnel nga pasamak tibiyag dagiti OFWs kakabsat. Ang kamay talaga na po no, nya di mang titi pasamak tibiyag na, ang kung ibagbaga tinagan nyo dito Ay, agaramit ka man ti Danyo mo, Marjorie, mabunalay ka bagay magdanyo, dumadanyo ka gaya mo natin. Sige man ang Angelina Cortez, agdanyo ka mo mot. Dagiti mayat nga agitid apo iti danyo, alak agdanyo kayo. Mayat, danyo nga bubuya mi ni MJ Butoy Juan. Kada yung mga buya ni Mami Dijay niya kaya at mo dami sir di Danyo man ang ti Danyo ti kasla marigrigatan. Dagiti mayan abong agdanyo agisen kay man ta padasan tayo nga basa-basa lat tama dito pagliwliwan tayo at ti Danyo ti marigrigatan nga OFWs. Okay, Danyo ti marigrigatan kay pala po ang panaw duwa minutos kakabsat. Thank you very much kaditi 19 million in the house. Thank you very much for watching. Karamit kayo ti Daniel yo. Agiti man pakpakatawa yung send ko damdam ako na Marjorie Mabun. Apo na sige dan nakaramit nga sigo ti Daniel nan. Agaramit kayo ti Daniel yo giti pakpakatawa yung nakanilog. Kung ba ibusan na marigatan na tumaki ko na Mami Mayo. Marigatan nga tumaki, siyempre no tabel, marigatan Mami. Awan ti pagalis na. Handa ka nung nyajay. Handa ka nung papampanawan. Haan, da ka pampanawan sir. Ala, basila nga nun, na may salaminutun. Nung marigatan kayo nga tumaki, masapol ti pagalis. Pagalisan nyo no kwa. Kanyo to sabon. Inya nagan na yung pamayandan no, tumaktaki ka, nariga nga tumaki Mami, kay kanda ti sabon na jubo na nagajay. Saan no pamayandan niyo man Angelina? Adjubing ka no, marigatan nga tumaki kay kanda sabon niya. So la pagalisan da no kwa ako na ni Mami niya nagan na dahil kita di ko ano labati ba dahil? LJ to Domingo? LJ. Ang mga takila, bati ba? Anda niya.
kanta ti ay ko nag-iubot na. Pa-shootan dati sabon. Labati ba? Losyonam kano sir ko na ni ati ikit ko na ni. Losyonam no mga makatakip ang Diyos. Ada sir, dik na isen ken ni Adi Jarnel. No se. Di ba labati ba dajay? Apo losyonam kano no nga kwam. Sabagay tanong ang mao di bang sit. Anang nangang kayon? Dagito ilang ti ko ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Silsilam ti soposotori ako na ni Mami May. Nay, 20 apo iti qualified nga magkiayam madamdam. 20 apo ti magkiayam madamdama. Dito yung YouTube. YT, lagi din na kay ayam dito yung YT kakabsat. Ada 20. Qualified na madamdaman, bula kakabsat. Sino nga tayo ti mapakasatan man eh? Baka mga ba manin ni Eliani Domingo. Lani Domingo, baka mga baka man eh. Ala ko, agure kayo po ta agdigos pa ito ng matibiyang. Pamaraya ka na tayo nga agalaga idinong handa makatakti ko. When ading may no pampamayak. Barbaring siya ko na ni May, Mami May. Lagasat-gasat, Eliani Domingo, gasat-gasat ka. Okay ka na din. Babayin kakabsat, ken kakayem. Thank you very much for watching. Kung tiriga na kasalo dato yun. You are listening to the beat, the music, exclusive mixed by DJ Arjun. Babay sir, kung na. Diyan ka muna kasalo di pa nagbabay ko dito eh. Diyan kumo apaga. Aki. Thank you very much for watching. Bye-bye.